Kahinyo Trap Youth Council Jongka North West Kasil District kilapan pa wa kipidang sobha ya ka jingperna ka sarkar ban kentiu kerdan no ya kamarang civil subdivision Shaka Kerdan District Henry Kibu pat ka jingkerpat ya ka sarkar bat kumju ru ya arngut ke mali ka thain makin penkala no ya ka kerteng kumbala jer kerteng da ka sarkar jela habai kren bat kilap thai kubor uba job langkarnior bodai president ka HYC North West Kasil District ulong ba ka kerteng East and West na kamenta ka district bathamai ka sawanra jingja burom nom ka kentien East and West kamsem ladan Satya haka kampas jongka perthai kum ka HYC kelabu ke cingkerpat ya ka sarkar bat kumjuru yu ba medba lingdo ameli kamairang bat ba brolding hnong siet ameli ka motherasan ban penkelano ya ka kerteng Shaka Central Kasils ni Shaka North West Kasils District te hakni sni bomenta lingba gani tifsel jong sarkar ni pentap ke jingkeman bar ke sumu yakni ke arut kilokar amali yula tre sitom borba rekan kalang bangi ban ya budir yakni kimat hadu bakar ulong hagini sini bomenta bat yakni ke distrik on supply hag sipo trek momenta ugna arjar aku tenang liang ke jongi ke HYC masa ke sini sipo trek ni bidang scope hai ke distrik bat ekman menesat lang batki Henry nagaliang jong ke HYC kakwa bat ka ajimot surka snubha ban penkelai kerteng namar pa kakta ya keborong ke ijot jongi baha pok civil subdivision marangi borok we namar ka Eastern West Kasil District kami habi bat ka kerteng ka ba nyisim nadu ka ba yo jelam khalia ye kerteng jong district kami khalia laan hai kompas direction tikumta lada ngimbu ya kerteng bos hagni distrik ke Bathmai ini skutu bakni distrik bengsiwa kan de ka Central Kasil District batlada ngibu ya kerteng bos ni skutu bakan de ka North West Kasil District nagalian jong koseng nadu kipor ba kiba shwa ba ngila skutu ba distrik kanwan hangta division ke jongi ngila ai momordom sarkar ba omde ban penduk ya kerteng Kasil District namar bangis gutu mana kalian jong HYC lembag jingalam ke jongi hi lembag rong thil circle ngila jingmot so lokar mole ba so government ban itu ya kerteng district na Khasapra district Henry haba ke jingya genti ke jongi ngila jam se ki benta jong mau that rasan bun ki khot bat bun ki rang ba slong bun ki siam langtai ki jingmot chengi baktin Khasapra ka kentuk tangi hima tadi hangta ke genti ke jongi ni ajimut biang sistem hau lokal muli hau arjar khat khanda ni le ajimut biang show lokal muli bani thu ya district da North West Kasil District Henry kini boro ni seni ang sorka barang nu kerteng ru ni pediang lada kata kerteng kari ko persulutan lang di pat ba kibidon hang tag division Henry lada kata kerteng pat de ki sujar mati mata nagaliang ke jongi nginum la pediang bat request ya sorka bagi ni alur num ikhwat ke jongi ide ban kide ban chinno ya kerteng sakwe pat kerteng ke bangi semua hulang lada ke ka Central Kasil District lu ngiong ke kebiang lada ke North West Kasil District lu ngiong kebiang namar pan nagaliang ke jongi ke Eastern West Kasil District kamdon hu kampas jogo perthai ngis ngulungo tena ikan mi tang hastit ke jongi kata ke Eastern West Kasil District ngis ngulungo tena kata kane kerteng ngis ngutu ba kalong kata kerteng kawa ki la shule plumar khan da penchong lorem ha kalti ke badai la pha ki message da kanu kerteng Henry nagariang jogo uang ba nisanya hak kabinet pumno kan ra bat menta nagriya jog kabinet karang budir ban itu ada kanu kerteng de Henry sendat hagini isi di ba hagini isi baladak nagriya gijungi yosno ba kerteng district dari Eastern West Kasil District tengla paru ke message lokal ni Henry la reply su ni kerteng ba ni ajimut sarkar bang de ong ru ha lembang message ngong ba snow ha pen kala
kani ke Eastern West Kasihil District kanong ru kajing penera yang tag district kejongi hangtai po marang division di borok wei namar ba kibru hangtai di kibru belasya kibru kla permi PhD kla permi kita start per hari sebelum ngo hagni ke Kerteng district pati ngiyo na Kerteng ke ba kembong no stand up stand out set up direct national snow stone Tikani egi berkait kalau ba nagalian ke jongi ngikwa ba lokal mali di bersmutu rengkat lang ba bro di bersmutu rengkat lang ba miki bro ngur kim di lera dari penbaik ini tertengru ni iba belum lah nomor hadu mentai sutu ba karena tak di division bangku monorem om simla pat pentri kam di department repair di pat cemayoru kita di development repair lembaga di district hari dan datang ke Kerteng kebangin sebut monorem lada miki bro nu kidon kamon dangla open page kene Kerteng but request syakalian ke joki bahabani wan percaya bakilat partai kubur kimdai kan sim ini kum kita ginong wadong negeri bisni hari sim ini kum keleng etai nomor ba nadu basang hi ngirwai di district ngiat rengkat lang bapi but lada ni klemwan badi kudu ifiru ngisno bangi le dan nak tahu kaji terelang iyo kalau ngebor andai hak ni si momentar untuk ai bakta kaji terelang